balova okwenda wenda kanileba takikanino. We are blessed to come under the roof of this house. Na nuso tukona mondo wani kenda one day asifio Yesu Kristo tuna tuibodha numbani levia kana levali. Praise the Lord. Numba dhike to tiles no ndo ba wake to enjoy no wisi flow wake timusio nikenda to bwabwanie eke mattress dhede ba e mati dhede nikenda sikenda abweka chao twala simika kulikana chao tutukatie ya tunza to usungu ai mondo nondo wekua mondo nondo wekata wekua. So it is a beautiful place to be, and thank you very much. Duna care and duna tukia ni wazi ya muke onakuiliata palave na mawanzu niketo ubwika ngoo ono ne numu na ngoo ndande umwazi no sawa eto nitokoka hata iwe Yeova yothe na wake ola we oka na koda ni mweka langanga twambe ali afika bandu akulia. Where are your people? You like Songo? Where are your people? Na mana kweli nukwenda kuyukwa aningo mutabyati modhenomo tukalika nombani yake nzio. Amen. Na tukadha na testimony. Ndo kila mtu eno koso abala to abodela. Lakini onabamwe no uwe bati obasio. Bakituma ba mundu te ani waicha. Te wende. Na ningo tunga mube ondonge wake nondo. Sia kwaka na ibia etiaoneka. Kwaka na block ite namba kuoneka. Hiyo azena ningolia otoa. Hasa mabati omake mbozi yake na ekata na alika ekatake andu mako mundu enda kuthamba kwaka yuno kukulia andu measi ata yulo wakwa ayo ive nikamono imande via nikamono imande vali kana machine kati nikanda azobe zitwa zao ndakawetu na inao nando nyela namoni bana kulinde uko mwikuyo onu makola kwaka kidemba kiba na maikula sia. Are we together? Yes. So I think ningeleka nyonzeo, don't mind what people shall say. Yes. As long as kila utona kweka ibinda the ni hakika na wimuyanie hata we Yeova. All right. Kwa hivyo tumekuwa na somo na kitabu kipya. Tuambieke ebuku leo, ebuku theta wadha malaki. Ndika buka nini muno ko kaitwe kalie muno. Ni ebuku dha mweso tia nione muko. Ebuku dha mweso tia nione muko. Ebuku dha mweso tia nione muko na ebuku dhu malaki kilungu chambe no meso wa 14. Wacha nisome yote. Mandiko mangai measiata o ufunuo kana kamba ni uito wa ndeto ya Yeova kwa Syaile kwa kanyo wa Malaki. Verse 2, nini muendete yasia u Yeova indi inywe muikulia utoe ndeto ndoni weba. Esau ndai mwana inya wa Yakobo ekulia u Yeova indi nina muendie Yakobo. Indi Esau nina mumenie na natwikithia imasi yake ndei na nina nengie mbewa sia wewe ni utiwa wake. Bala etomu unukwasia tuyabaluche ndi indi nituusioka na tuchaka manzoni Yeova wangudhu easia ati makaka indi nga ngudhulanga na ando maka meta mubaka wodhuku na ando ala Yeova umadhatie tene na chao na tene na medho menu makona na mokasia Yeova na nenebwe mukilo wa mubaka wa Israeli. Aya verse 6, mwana ataye ya ethe na muthukumi wana wake ethe wa indinye ni ethe kutaye wa kwakwa kuiba na ethe wanye ni wana kukiwa kwakwa kuiba. Inywe athembi ala mubutha cia sitwa yakwa mukulia u Yeova wanguthu na inywe mwikulia tuvuthitie sitwa yaku undoni wewa. Verse 7, ni muthemba imutu mbuku kithembeoni chakwa na inywe mwikulia tukuvukiti undoni wewa nondu muyasia mesa ya Yeova ni mana. Verse 8, na yila muthemba ila itemetho ti uthuku na ila mukuthemba ini kuthua na ila ndwau ti uthuku kwa munenge ngavana waku yu
akaendewa nuwe kana kakwetikela we ekulia u Yeova wa nguthu na yuni ngumwesoba muboye usio kwa Ngai nikana atone kutwika nesa uwithitwe kondu wenu akamwitikila inywe ona umwe ekulia u Yeova wa nguthu kethiwa ve umwe kati wenu ubinga miomo nikana mwikatone kuvuva mwaki yulu wa kithembeo chakwa mana ndikwendewa ninywe ona ndiketikila nthembo ikwokoni kwenu yasya u Yeova wa nguthu. Verse 11 nondo kuma suwa yauma ona kubika yathwa sitwa yakwa ithi wa inene kati wa andu mambai ingi na kila vandu ubani na nthembo ntheu ni thembe wa sitwa ni yakwa nondo sitwa yakwa ithi wa inene kati wa andu mambai ingi yasya u Yeova wa nguthu. Indi ni mu vukasia nondo mwiasia mesa ya Yeova ni vukitwe na usiao wayo ona leu wayo ni mana na ingi mwiasia sisia hii undu ya nyamino na nimu mitimbite yasya u Yeova wa nguthu na inywe mwetete ila yosiwe na ungendu na ila ine kuthua na ila ndwau otau ni mwetae ila nthembo nina ile kumiosa moko ni menu kulia u Yeova. 14 indi mukengani na umaniwe ola wiyava na aithembe ya mwiye imwe yena kiema ena nume ndithiani yake ya mbui na malondu nondo ninye musumbe munene na sitwa yakwa ni ya ukiwa muno kati wa andu mamba ingi yasya u Yeova wa nguthu. Praise the Lord. Amen. Tuombe. Tufunulie neno lako Mungu wa mbinguni, tuelimishe upendavyo na Roho atufikie sisi watu wako. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Amen. Wima yulu mekata. Alright. Ni tunambie ibuku dhini tunadhambie kuma kiboyoni cha yulu last week kuma mswa wambe nginya wakatano na wakeli twabodha kuma mswa wadhandatu nginya mswa wa 11 tisawa omo nditwele kwasela lava kuma verse 12 nginya 14. Now background nini ndo nathivata mukamielewa ibuku tha malaki ni thotha muthiavyo thandikiwe andu mangai andu ma yuta asifiwe Yesu Kristo. Amen. Na mandikiwe andu ma yuta mandikiwe andu ma manauma mutavone ndia Babiloni kana Velesia matongwewe ni Nehemia na matongwewe ni Esala. Praise the Lord. Amen. Na yuni masio kiende ya watho kuma miaka mingi mekuyotha misione na indi meba u yuta bindadha Nehemia matongea numba ya mwiyai. Praise the Lord. Amen. Kuyu meneka lo na nimo mutai ya Ngai na nimo mwete Nthembo na mena meta hata indi mena mapriesti makuhani alamo dhuku manumbani yao ya Ngai. Now ingawa wako katika nchi ya ahadi mwathimo Yeova wanenete yuluo thilawe matunga kuma uthamisione mwathimo matiu mona. In fact wasoma ibuku ni Deuteronomy chapter 30 Mungu anasema hivi, nitakapowatoa katika mataifa kule ambako niliwanaicha. Are we together? Nitawaregesha nyinyi wote na mtakuja hapa na nitawabariki. So therefore they are asking, hizo baraka Mungu alituahidi ziko wapi? Hizo baraka Mungu alituahidi ziko wapi? Mbona tuzioni? Kivo kitabu hiki cha Malaki kimeandikwa ili kuwapatia sababu kadha wa kadha ambazo zinafanya wasifikie kuona zile baraka. Praise the Lord. Kumuswa wambe ngenya wadhanda tu in brief. Yeova ya mataviati mulalamika mudhasi andi muendete. Endi maneini muendete muno nondo andu maetomu. Mbaila yeba kati otewenu atuimenu. Praise the Lord. Nondo andu ma yuta na andu maetomu ni maethe umwe wita wa Isaka atewe Yeova. Andu ma yuta ni ma Yakobo na andu asu maetomu ni ma Esau.
Are we together? Mungu anasema nyinyi mungali mupo lakini etomu matiba. Onakudhu uchovo ona etomu makaa pyo. Omundi matibo penando Syaile matiele. Kuila mukwasya ndi mwendete. What do you mean? Ni mwendete pyo. Aya kuma verse 6 nginya verse 11 ni bakolete sindu imwela siebata ebina ni tho monde na ematabia ningona kila kituma mutendea neza nundu ni nye muinenga Ndaia mutikikio na kikio chukioneka nundu sitwathakwa mwathivuthisie na sitwathakwa thoneka nundu ni mwathivuthisie ni kwithi wa Nthembo ila mweta eno mbane yakwa ni Nthembo Mbuku. Are we together? Ni maninga ngelekanyo Nthembo isu mundete ya eno mbane yakwa nundu Yeova imeta mesa ni kwakwa. Nthembo isu mweta ende mesa ni kwakwa. Tataimuka moto yengabana wenu. Tataimuka moto yengabana wao. Muise dhano kamitikila. Na ethi wa mamoto yengabana ndamwitikila. Na ata nye nini mwitikila kweli. Ona kwa umwenda mwitho mina prosperity. Kweli ni muka miona edha Nthembo ila mundete mesane ya kwa ni Nthembo Mbuku. In the verse 11 na dhasia. From the rising of the sun. Kuma suwa uma. Ona kubika yathwa sitwa yakwa hithi wa inene kati wa ando machao mambai ingi ate we Yeova. Amen. Na kefani ni batoneka ala yutimatiwe kununduti on the mokie. Ala matuye ku ota uthukumi wo kithito cho kwa Ngai ni chananga wa Ndaia nandu mona undu matile uthethini wo makamuta ya Yeova ona mata mwese. Na yu inywe mwiku mutungi we musi Yeova muti mutaya. Yeova nusa aniwe. Andu mamba ingi ni monda itha. Andu mamba ingi ni monenga Ndaia. Andu mamba ingi ni mongumya. Indi inywe. Ala mwikula na mune. Praise the Lord. Ay muti Ndaia ni mumbuthia. So hapo ndo tunafunguliwa verse 12. Indi ni mudhivukasya. Nondo verse 11 ndiba umbe sitwa dhakwa. Ni mudhivukasya sitwa yakwa. Nondo muyasya mesa ya mwiyai. Kana ya Yeova ni mbuche. Kana ni bukitwe. Na hapo ndo tutaanza. Ate we Yeova. The question yo mundhiele kuka hii. Indi mesa ya mwiyai. Mesa ya mwiyai. Mamie kete hata. Natila mesa tu dhenge hati sawa indi. Mesa mwiyai ni kithembeo chao. Chake. Na hondo ni owo kanondo. Sitwa ya Yeova ni tudhivukasya. Omondethabe omanzo webata niu tutaye sitwa yao. Yeova. Tutaye sitwa yao. Lakini ndi sitwa ya Yeova livotha uata. Ondo ni o nondo maetae Nthembo Mbuku. In the verse 12, what does the Bible says? Number 1, muyasya mesa ya Yeova nithikitata ni bukitwe. Kila kitu mama ete Nthembo isu Mbuku ni kwithiwa. Are we together? Ni kwitha ne labda maathembi ni metikilile metewe sindu isu ibukite hata ibukitwe. Nundu ni mome kwasya mesa ya Yeova nithikitata ni bukitwe. Na usiao wayo ona leu wayo ni wea wajao wa mana. Because that altar no longer works. That altar is no longer valid. Alama priest mevo matiu dhuku machao wo. Na we manani cha wonondo ivuku ni the later no nena yulo athembi. Kuni bato neka athembi bondo meka lile. Na meka la kithemba. Kana metikila ondo. Wesa kwethia kithembe cha Yeova ni chekata ni cha abodhwa. I think Nikki will make sense if indani the tondo mavasta mombief. Inaweza kwethia Nthembo ni chekata ni cha abodhwa. Ele ni kwetu nyumbani yao ya mwiyai. Nundu andu mekulia indi Ngai o ono thokuma ni mavasta ni Ngai wa muthemba weva. Ko nundu twile uthi kanisani. Are we together? Yes. Indi la Nthembo tukumya. Ni tumi vuthia. La Nthembo tukumya ni tuika hata na ncho kitumi indi verse 13. Na engi muyasya sisi ai undu ianya mino. Kana undu ianya chao mino ni kwasya mavasta kana mapriest maipinda thiu ala mekalile undu. Mebuthia kana mabuthia Ngai pamwe na kwithiwa no mo matabia maete
Nthembo Syaile, are we together? Na kumanenga tumila lotwinge ikaina mulika na mulika. The Bible also shows us kana andu yuni mabikite bandu mona Nthembo ini umwe one wekata ni waingiwa na ne manowa ne maundu wa mengi wetu. Mara Nthembo ya kwacha, mara Nthembo ya evening, mara ne Nthembo ya movea, mara ne Christmas na nichokete, mara ne chao kongamana thukumi kweka na kweka mondo then we are mwingi nondo kwambia Thembo na momeo na maweku chomu kwatia indi babe nondo waimwongele mandiko mange imasya na ni mumetimbite. Kwa Kiswahili ni kudharau, kwa Kisungu ni to despise kana contempt. Lakini kikamba kutimba ti ni saiti ya kuvuthya. Na ningelekanya njongo munenga pe mundume umwe walalamikile muno itabia muka nduye nguku. Na wina sio ba nduye nguku jesi muka aina itumisie wase akulea kuwa nguku yeba. Na ila wabikie bandu ewa anowa ni mundumo osa isilie nene. Eki ya musele eki ya kiwu osa nguku yeza ayo na miki haba dene awegana na nguniko amana nguku suzi yetayo atimbo onusie yitongeza amege bugundini na amikunika na ongela ivia ilunika na ngukundika ume na eki ya mwakine kila cha binjo watu ye mume mama amukuliki wandete ni chao ama mena na wenda ngukwe. Kwa hivyo zaidi ya kudharau mume amefanya kitu kingine zaidi. Yu mundu mosu ele kuikulia ngoni no yake mundu mko wangu hata. Ondoso newe kikie kwa mwe. Twimusie tipa kwa mukono. Niko inya kwa yake imani. Ile kwa lalamikile alasi aenda chabati na ake kwa bahati mbaya. Ambiki hai kwa nini tiwa mudinda na kwa nazi mama tinda itakuwa chabati nginya ewa wo eno sondo weki mtu waka ndo asa umwa wa witho na ndo aikone nyenga uwe aende kudho chopo kizi iko za maka lango weno kukanda ndio vya wakwa ngoni ziva my friend nikatoka ningoza chabati kuto ya my friend nikukuta wa kutimba. Are we together? Chai mtu imwende ola mundume mukawa tinda imwe ndwa out we mundume hata alange matwana out wawo amosa madhi kwangelekanyo elovi lakini na mtu amadhare na mtu amadhare na mtu kauteli ni ku madhare na mkalia ande wanda vie mundu mukasese aseti ko ndiko wandeteba mume amwe na wenda outing elovi enda outing ba elovi yani nanga mbese susio onde nongia mutwe ebandu bathuku byo ukweta wa kutimba nondo mandiko mange ni motoni ya mamutimbite hata nondo inywe ni mwetete verse 13 ela yosi we no ngendu ni mwetete ela ene kudhua mukandete ela nduau ekulia nina ele kumiosa moko ni menu andozu meina abuja ngai muno ende mina abuja ngai muno ende na nundo awo osu wa kutimbo u Yeova verse 14 ende mukenga ni naumaniwe. Praise the Lord. Amen. Mukenga ni yake hata naumaniwe ola wiyaba na aithembe ya mwiyai imwe na kema kana kema ena nume ndithani yao yake ya mbui kana chao kana malondu. Are we together? Njisi nteto eno ethanyo ni mwelome tabu inywe ni mwelome tabu ni ngumu ya muma niwe wailea lakini kwa zindu mudhoko mawe wiyete Yeova chuki la chonzo owesi kana wena kendo musie welo mwete na kila kifani niki
Yeova Nthembo ni syake mbingi pa ibandu Yeova no kwitia Nthembo ya namunga. Mapinda la witite Nthembo ya namunga no muithe bandu. Praise the Lord. Lakini Nthembo ilengi si ondene Nthembo nome. Si anume. Ngombe mbui kana malondo pe kipa kitu mikinene. Lakini nikiyo make sense nondo we nanga no siae ingine isiawe. Praise the Lord. Kuna Yeova ndeko teke like zo saiti kudono kazi onde. Lakini ekita kwenda token the Ndaia. Lakini bandu ba kumwete token the Ndaia. Wana we mwete kila kithukangu. Kwa kukweta wako timba. Asia ni muumane. Tell ya kwa kule mwenzako we no either we muumanewe. Ai mutinda mlaza ni tu kwenda prosperity no either we muumane. Kwa sisi kilo mwete ya Yeova we. Oneka Nthembo sio kuma ngusuni situ uthukumi wako kwa kai wili hata. Nondo we kwangelekanyo. Tuiselewa kundine. Pamo kazaziana. Ni tato. Bauzana we umweka di wala matongoza kwa kayo muzele. Are we together? Kwa zite undu we kile wanengwa cha lady kula unenga we cha lady kana secretary. Kana treasurer. Undu so ya weba. Une wo we kai kanisa. Ata babe alimu masukulu kana makisile kali nelo makuli ya kwa zilikali ni udhuko mata ni udhuko mangai na Yeova ndo ndana kwa ndo amedhana mingi ndo labda ndo mosami ti wendi lakini mapinda wala mabudhu unengetwe we udhuko ma Yeova ngai awakuata niko teke we are my friend utabia mwenzako kiwia kinduki nani bato neka nchoki utuma tutadhima ni Yeova tandu ama ibuku dhidha malaki. Wanda kwa ndio sababu hatuoni favor ya nani? Ya Mungu. Maana kweli tumemuvudhia kabisa. So the Bible says this na boto menokelia. Easia verse 14 na sitwa yakwa nila ukiwa. Kati wandu mamba ingi easia Yeova wachao wangudhu. Na thasi onabu njena soma nundu ninye musumbe munene. Kwa umunde ni muthangasi ate athukumi tutonzete ime ozi mingi ime buthu kwa munenge Yeova ila yaile musumbe wachao wasumbe. Hallelujah. Amen. Nenge Yeova Nthembo ila yaile musumbe wachao wasumbe. Nendi mwakulia no basa tutuete Nthembo nzeo kwa langai nzeo kwa ndu athuku. Nani ukiakise yulu ila siana Syaile ila syavuka sya Nthembo yangai sya Yeova ana mahalo nyo na momeki hata matwa ye Nthembo ngeni kwa Yeova and masilele nimete Nthembo Syaile ani melo muthembe Nthembo Yeova ila sikitata lakini ndo ni mabudhi sila Nthembo ni makwiye kwa hiyo edani mukwenda mabasta mathele mana ngeni Yeova mwete Yeova Nthembo ila nzio na mundu la mwathe na wananga Nthembo sya Yeova ethere loba. In fact, yes. That is a mutu thikwa ndisi mwaze mundu no twananga please muimuzizi ndo mukweka. Nzianzo yo kwananga bazi taka kutoa kwa ndisi wana kwa ndisi yo kabanu nikenda mutangetha yo wake na wamuzi wao wake. Ete Yeova Nthembo ile imwaile. Muthuku me yundu mweleketa kwekata kumuthukuma obasa ethere laba. Ethere laba. Praise the Lord. Amen. Lakini mwabudhia Nthembo ya Yeova ni kwetha ovasta nake na mawonzu. Inywene muti kwikanesa. Pe ukanyo wa ile mabazita lakini nenu mwithukuma nai muti kwikanesa. Yeova natu wiete. Hallelujah. Ku musishe Yeova ondo uilie. Na mwimu thukuma kwana na ondo wikitata uilie. Pe wathi wina wai. Ni muweze. Ni watu kwina yuti kanda tumine tumusia Yesu ka usisia vasita eko usisia kanisa kama ndo amandhe wathi usu musia Yesu Kristo da ra 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 la 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 la
isye Yesu Kristo ni wewe na wovosio. Ni chao 265. Nake ningaivati yonge Mosya isye motangiwe. 265. Iwosu Mosya isye. Tabia mwenzako sisi ya Yesu ndo kazije vazita. Amen. Hallelujah. Amen. Oni nondo nitonobanie mutabye sisi ya Yesu ndo kazije nzama. Ya Yesu ndo kazije nzama. Ndiwe watabyo nondo wazije nzama nukuonza na ndoka dhukoma. Azibe Yesu Kristo. Amen. Eba ni muko ndanzama ithelembe wa Yeova amyanange byo. Dhukuma ngaina weki kuna mama anange Nthembo syao syake nawe akamasilila. Praise the Lord. Amen. Jisi ando wengi ni makolete kulwa Yesu Kristo ayena musalisa. Osia mutalisa na alikeka ni papa eka lune na alunjando. Ona wi umundi enotoni wako ekata wako malonja. Praise the Lord. Amen. Ayoba ni weka au melongilie yeke badhokanyo. Ata iwe Yeova. Amen. Ata iwe Yeova. Amen. No lunga siando. Na mwe walungile na mimi manaka nema alungile. Kwanza mazazi ya nyenye umie AIC kaine kolungwa wakitio. Ata iwe Yeova. Mona chao nema bwani wondo weva na moma azemba matia chao kanisa na madhi za makanisa asuange. Na meku na madhenda yake la madhenda ne matia wa. Lakini la medha kwa ya AIC maenda ndeli lakini na moyo mamena wanando nondo wa madhina mo. Yeova yake undu Yeova weka amulonja wena mundo wake kibeti chake na siana siao sio na yue azazi ya nyenya tangi yue lakini tigo akitio upate upetwa ni Yesu. Yeova no beta. Tell your neighbor Yeova no beta. Yeova no beta. Yes. Aki yue na kunikenda we kule wako manana mundo musini kwa kuwe wele umakuli ya hii metwe twelo kuli ya hii ini no hedwa wa budisi Yeova ndo da uniwekie mwa umbola we chao tukatuke tuboza we kunwane zao za Yeova kote umbole anise kindi no tutenda kutabia ndo wao tuende nondo tuitwe kwenda mone tamamu menieu Yeova ko we meri we mukulazie adhani museka nani mwetu abuka nani no hedwa wa mubiti sie Yeova nduke ba wewe kono anakone ne lo kwa thokia ndika kunani we nao na undo hedwa ni Yeova unokuya muzi weko dhini andu me kanisane. Praise the Lord. Amen. Ku ikulazie mabinda meba mabinda onde no hedwa nye nini mubiti sie Yeova. Over the 265 Mosya isye Yesu Kristo nondo nende muiweze mwemane yabo tisawa. Basi tuimbe. Mosya isye Yesu Kristo nondo ne motange ne wakwiyengela nyoni adhesyengo yakwa. Mosya isye Yesu Kristo ni wewe na wovosyo nake ningaivati onge Mosya isye motangewe nake ningaivati onge Mosya isye motangewe. Kilungu chakele Mosya isyengela nyoni edwa we mwene nai nevo watokwiye idye naisyonde idewe. Mosya isye Yesu Kristo ni wewe na wovosyo nake ningaivati yonge Mosya isye motangewe nake ningaivati yonge Mosya isye motangewe. Takatatu endene wa dayo kiye
na yuwe itune mumona muwo woneke na kotosovea Musya isye Yesu Kristo niwe wina wovosyo nake ningai batiyongi Musya isye mutangiwe nake ningai batiyongi Musya isye mutangiwe jamwizo Musya isye vate nzika okona utevyo wendo wake ndokadhela nokwianie yu Musya isye Yesu Kristo niwe wina wovosyo nake ningai batiyongi Musya isye mutangiwe nake ningai batiyongi Musya isye mutangiwe kuwathi ni usu Yesu Kristo ula muthukuma amukete Nthembo syenu kweli mumuthukuma atawe mutangi ela musongo wokie azuka kuyambe amanda ndeto itona kwalulwa salvation ikamwaya niwe kalite na akamba lakini mando ndo kumangwa kesi ndeto ya ikumalulela thank you lakini no kwaiwa lakini mutheno menge yeka chama kinene byo mwana umene wainga wakila usi utawa awathi kaiwi mangangi kwa bahati Yeova amubono cha kuma mangange ni meba asubela wabike kwa msongo amwe Yeova wandangia deto ya manika ya manika alternative for salvation kisongo nikutangia kaili lumanie na ingangi asifiwe Yesu Kristo amen nuthukuma Yesu tawe woki mutangi wa kutangite kuma mangangi ni mamithemba kana wenu wote se mangangi mo meba kana ukitete kolwa imo itokolo ni alama mangangi twatangiwe praise the Lord kilungu cha keli itumuthukuma taula watukuye na Isyitwa atewe Yeova amen ni naite nthuku ili ligana ndo maikwandwa maunzu mako kila muthenya matekweka azu maisha mamuthemba mo lakini wathi kwa Yesu no thea wabyo atewe Yeova amen ona kaba uolilwe ni molala imate no nise ulale wa Yeova ayowo ano wende autoeke ona manzukusi tu mwisukani misukano yao yaito ona no tweke ya maundu mege bathukanyo tene wenda kwazia ba ni ba mundu wathi kwa mundu mwe pani wa aya ito tikile tuyando na nondo no mweze mpindi hiyo wendu lakini ni twaekewe amen onangi makathi kwa inundu wa mawo meki bathukanyo lakini mkasamehewa na Yesu Kristo otondo wo motani ya Yeova atewe Yeova amen musula watu thayuki yani mundu athayuka kuma akone kila kikutokea return to sender you ni wakikwiye na athayuka na neke ukia kikuneno please mbona ni wakete kilena na akwa na ekata na athayuka ingi mokia kikuno ndo ni mokia kuthayuka malizi kana bebi na wachao tita mena wi kwa kyo thayucho ngendo twika nesa mwithukume Yesu tawe ola withayo kinena chao usula otaya wanando mamba yingi tumotaya Islamu mamotaya Yesu Kristo ona yuti mamunenga Ndaia indi etikili mwene monzete memunenga Ndaia la sikitata imwele na Yeova natu vieti tuombe pamoja. Tunakushukuru
uinuliwe na utukuzwe. Tazama kwa kutupatia ibada hii na funzo hili ambalo ni muhimu sana sisi watu wako. Tuomba uendelee kutufunulia ufunuo huu na zingine kama hizi kuendelea mbele. Tufunze Bwana, tufunze na tuonye, tukaripie na tuongoze ili tukupatie sadaka ambazo zinakufaa. Wewe kama Mungu wa miungu, mfalme wa wafalme, hakuna wa kulingana na wewe, hakuna wa kupingana na wewe. Na kama mataifa yanakuabudu, yanakuheshimu, basi na iwe hivyo kwetu, ewe Mungu wa miungu. Sisi ambao tunaitwa kwa jina lako, hebu na tukutukuze na kufanya huduma ambayo inakufaa. Uinuliwe na utukuzwe milele. May we minister at your holy places, just as worthy as you are. Ezo senda yana ngoma tene na tene. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu, tuseme amen. Bwana wabariki sana.